kualitas Barbereko. Mantap tamange, rambut bagus tergantung orang gunting. Ale tampan beta pasti bangga, cuma di Barbereko sing ada lawan. Mari tamange kalau ale mau gagah. Nona suka ale pun tampan. Kalau ale puas jangan sampai ale lupa balik kemari. Cuma di Barbereko lantai 3. Barbereko mantap tamange, rambut bagus tergantung orang gunting. Ale tampan beta pasti bangga, cuma di Barbereko sing ada lawan. Mari tamange kalau ale mau gagah. Nona suka tampan. Kalau ale puas jangan sampai ale lupa balik kemari. Cuma di Barbereko lantai 3. Jangan ragu datang di Barbereko. Dia pun karya terkenal di mana-mana. Kualitasnya sangat amat luar biasa. Ale tampan, katong pasti bangga. Mari